لا هر جای که بنفدم و حمودم و باش بن هدم پیشکش کرنا بولتنا دم جمهر شش و دست پکی دجی سرنوچا لبشار عمودی پیاده ده روز مولدان خدان دکان دکول شهرداری عمودی سرب پیاده و وگرن و پره رخصت وکرن بدن شرابکار سیاسی من الحسکو دبیجه سربست بردان خبتکارن کرد ناکوی برجواندیا ایران و رژیم اسد و قندیل ده دلدوانه که تایبت دجبوی ارکی فاروق حاج مصطفى را گهند حتی کرد ببی هجماره که مزند استراتیجیت ولاتین زلهیز ده پیوست اسوین برجواندین ولاتین زلهیز جه اسوین برجواندین کردان نزیک بن دوباره اسلام لبشار عمودی پیاده ده روز مولدان خدان دکانان دا کول شهرداری عمودی اثر به پیاده و وگرن شهرداری پیاده لعمودی شیرنامه لسر خدان دکانان بلاو کریو تیده مولتا ده روزان دایوان کوجه سه مهابوری و دست بکریه دا کول شهرداری پیاده وگرنو پارین رخصتین خواه بدنوین دم لسر و بهورتی دوی کو نو بکنو کسین کو پابندی بوان بریاران نکن و ورن سزادان لعموده و پرانیا دبرن روجاوای کردستان جبره و تنها مولت دکانان جالین رژیم و بلگه کرینه ولاتی پرین مولت دن رژیم و پیده جالی خوشی دخواز مولتان دکی و بزوره چکان پرین مولتین سپاندی ورد گره ولاتی نچار دبن پرین دو مولتان بدن کچک کرد لبشار قامشلوی کردستان سوریه به گله که به سروبر بریندر بو هتا و گوهستنش بوی نخوشخانه کچک کرد یابنا به هلس خلیل مرعان دما کول قلبا به خبر خدا بو بخشه به گله که به سروبر بریندر بو هر لگوری سانیارین ارکی کو هلس هتا و گوهستنش بوی نخوشخانه انشتیمانی لقامشلو نهاد بن چاودری پزیشکی تایبت ده اف نجاره یکو بویرین بیوی اوایل کردستان سوریه رود دن کو بریا نه به دهان سیویل جبر بردانا گلیان بریندار بونو قربانی لعفرین روجاوای کردستان پشتی دو مهانجا رواندنه ولاتی که کرد سر بسته تبردان لگوری کوچالکوان عفرین بلاف کرنا ولاتی کرد غسان عمر فوزی شگوند بعدینه سر به عفرین و پشتی دو مهانجا رواندنه جهالی گروپن چکدار وین لدور دمینن دو سربستات بردان و گهشت مالاخوا دوان مهن بورید گلک ولاتین کرد جهالی گروپن چکدار وتن رواندنو اشکانجه کرنو دا خوازا فدیه و پاریانج مالباتن وان برانبری سربست بردان اوان تکرن سرباری گلک بن پیکرنندن در چارچوبه بجداریه در بولتن ارکید شروعکار سیاسی من الحسکو را گهاند کو سربست بردان خبتکارن کرد لروجاوای کردستان جزیندان پیاده ناکه به برجواندیا ایران و رژیم اسد و قندیل دو داخویا کرن کو لگوری فرهنگ پیاده ماترسیا خبتکارن کرد جا ماترسیا تیرورستن داعش بهتره دماغو که یعنی رژیم دبیجت داعش گروپ تیرورن ایتون درون ایخوکوجن ایگو خلکه طالان دكن ويران دكن شنغالي دد كوباني دد عفريني حمي عدو بازار ردا ايروبا دي واكسا جزينداني خو بقدر وبمعرفات وبماش كرن اواد بردي لكسن هنا ايرو زنداني ويدنش طرفي كردي فنا او يقوا بيجن الجور وينا هكر تهما كنار كل سروابي يان تهما غريداني درفبي یان گریدانی فروتون و کرینا سلاح بی قالوا ام دفري ميزين دلبر هفدو دين كسي تيرور خطريتي لسر ولاتا تشكليني يا كسكي تاجرك تجارتك انا شرعي كربي لسر ولاتا تشكيل دكي سبيدر اذا عمي فين بكن جو قرتيه كردا كسي آزاد كسي شورشگر كسي جبوي نتوي كرد خباتي دكن وافناك في برجونديه ريجيم ايراني و باككي و بايدي دا جبروي غرق او زنداني دبن لي گرتیه داعش گرتیه و گروپی دی گرک آزاد بن سها نوا براتیه دا دویرنگی گرک قبل مسئله میزنن گرک گله کرد حموجی که بویرنگی میزنه
چاوەتکاری ئینسانێکی داعش بەردێ ji ber gomal bata wî kêxweş bibe lê çawa te kesê Kurd heta weke îro kesê got sal sere derbas bûna te zîndan kirine heta vê gavê em nizan tohma wa kesa çiya kîj ji va xeteriyetê dimeşilênê di baweriyê min de di felsefa umma demokratî de kesê Kurd bêhtir ji terorê xeteriyetê dimeşênin ji ber armanc û daxwaza wa mafê gelê Kurda û evana li cem va kesa xeta sora qedexeya divê zîndana de ڕۆڤەکارە سیاسی عومەر اسماعیل ژارکیرە ڕاگەاند و نەیەک ڕێزیەنە مەلا کوردی کوردان وەکە ژمارەیەکە گرنگ لەسەر ئاستێن ناودەوڵەتی دوور دەکەێت حتا کورد ببنە نمرەک گرنگ د سیاست ناودەوڵەتیدا دەبێت کورد یەک بن و di nav Kurda bixwe du استراتیجی hene ya sisiyê nînin استراتیجیا ewil استراتیجیا girêdaya birêbaza Barzaniyê Nemir ya got proja netewî Kurdî ya got dixwaze daîmen tenazulata dike ji bo Kurd yek bin di hember siyaseta navdewletî reqemek bin û giringiyê li proja netewî Kurdî bigirin hêzê navdewletî serê wa de Emerîka û Rûs استراتیجیا di duê girêdaya yekîtîn niştimanî û PKK ya got daîmen xwe dibînin duvelankê rejimên desthilatî Kurdistanê û got ev rejimên desthilatî Kurdistanê rejima Îranê û Tirka û rejimên Iraqê û Sûriya û ji ber wê yekê ev rejimên her car pîlana di serê Kurda û proja netewî wek diyar el berçav çawa ragihandina serxwebûna Kurdistanê û istiftaê û bitirî miletê Kurd sedeyê nod û sê ji miletê Kurd vê hilbijartinê re lê wisa jî rejimên desthilat biriya yekîtî niştimanî û biriya yekîtî niştimanî û biriya PKK wa gova destkeftên mezin ji dest Kurda bibin û wan niha diyar e nakokîkî xurt heye di nav Kurda da ev لە دوانێکە تایبەت دەژ بۆ یارکەی چالاکوانێ بوارێ جوواکە سڤیل فاروق حاج مستەفا ڕاگەهاند و حتا کورد ببێ هەژمارەکە مەزن دە استراتیجەتە وڵاتên زلهێزدا پێویستە ئاسوێن بەرژەوەندیên وڵاتên زلهێز ژە ئاسوێن بەرژەوەندیên کوردان نێزیک بن گۆچی یاکوژێ نێزیکبوونە ئاسویان گرنگتر و کارێ باندۆرێ بکە لێ استراتیجەتە وڵاتên زلهێز یاکبوونە ناومالە کوردیە ئەم د استراتیجیا ئەمریکیدا براستی ای من از دبیجم مادام امریکا لبر چکرنا یعنی روشکنیه روجهلاتا ناوین ف از بخوا خود ضمن استراتیجیه امریکا دبینم لی امریکا اوجی دولتک مصالح خوانه او خوانه حتی کو ام بفن يعني رقم يك دوسايا مبفي نمرة يك لنيف دوسايا البيش طاولة أمريكا دبي مصالح أمريكا مصالح أخو ماذا ببني دبي أم يعني جوانرا بيلبكن خيابكن كو أم يعني اهتمام أمريكا بما يعني دبرجواندية أمريكا دي وشاغي وأما بفن يعني رقم يك تدي شر هوني دجي داعشة أم نمرة يك وحتى نها نمرة يك دوي شريدة چمكي وشاغي قوتك لجامعها حتى كنت بفي يعني بارشاك جبرجواندي وجي استراتيجية أمريكا يعني حتى إيه أو دولتك دين سيشار تشتغرقن يكجي يكبون يعني بمعنى انه وغير خوا المشهد السياسي بيكبه لهفبه متناسق به ونم مهدد باي انشقاق وباي يعني مخاطر لسهرتنبن افياكا ايد ديا حتى كنت بفي جزء كيجي استراتيجيه جزء كيجي يعني بمعنى برجوانديا دولتك دين دبي بالفعل تناغم دنافبري حرد برجوانديا دهبه دولات نمر صلاة عاطفة استخدام لكن انه ام كردفان مديد هو بير رئيس وزراء اسبانيا للجمعية العامة بالزمان عربي دنكر يعني بمعنى اويدي انه عرب اهمية عربة ومكانته عربة ام كرد حتى انها ندولة ناخذ مؤسساتي هنا كم كونب المؤسسات ما تأثيرها بەڵێ تەماشەبان نەجاش بۆ گوتوبژیەکە بێتر لەسەر هەڵوەستن ناودەوڵەتی و استراتیجەتە نوک و لە ڕۆژهەڵاتە ناوین پەیڕەو دەکەن و بە تایبەتی لە سووریە نەهادرای سکایپ بە شرۆڤەکاری سیاسی عومەر اسماعیل لەگەڵم مامۆستا عومەر دەمباش بەردەوام بەحسە استراتیجەتە وڵاتên زلهێز لە ناوچەیە تێکردن بەژن ژێ مێژوە ئەم نەخشارێ داڕێشتنە و
نها کار لەسەر دەکەن بێژن پلاناوان وەڵا پارچەکردنا ڕۆژهەڵاتە نابینە هەر کەس و گۆر بەرژەوەندیە خوا جبەر چێ حتاوەکە نها دۆزا کوردی نەبووەوەکە باندان بن مژارێکە گرنگ ژێ وان سیاست ئانگۆ و پێشەڕۆژێ نەخشەڕێنش پێشەڕۆژێک و ئەو وڵاتن زەرهێز دەبین دەدەینن ببێک و نەخشەیەکە ئەنگۆ ژمارەیەکە مەزن دەم باش و سلااف لە تەو تەماشەوانێن هێژا بڕاستی چارەسەریە پرسگرێکە کوردستانی ئام ڕۆژهەڵاتە ناویندا پشتی 100 سالیە تیفاقیا سایکسبیک و دەرباس بووی گرێدا دوو تشتێ گلکی گرنگ بە یەک ژێ ناوماڵا کوردی بخوا کورد ینی یەکیتیا کووردا بخوا ئەو عامل الذاتی کوردی ینی یەکیتیا کووردا یا دەدوێ یاش دەرڤ گۆ دەولەتێن زۆلهێز وەکتە کەرەم کردی گۆ مەساڵحێوە لەگەل کووردا چێبن و مەساڵحێوە لەگەل کووردا هەنەش بەر کورد وڵاتێکی جۆغرافیا زەنگینە دیرۆکەکە زەنگین هەیە مڵەتێکی خورستیە چالاکە مێرە و دیار دەکرد چالاکوان پێشمەرگا چاوە مێرانی بەرەوانی بەر هەموو دنیای و هێزی دنیای دەتکرد بوو زارۆکێن جیهانێ هەمی کاربن رازن ئەو ترورە داعش و غێری داعش پێشمەرگاش کات سەرسینۆرە پێشمەرگاش کەست ئەv هەردوو ینی گرنگن لێ یەکتیا کووردا بڕاستی دو تشتا هشت گۆ کورد دژمنێ کووردا زۆرترین دەمدا عێریشی کووردا بکەن یەک ژێ پشتی وەک مەگوتی 100 سالیات سایکسبیک و دەرباز بی و سەرۆک بەرزانیژی ڕاگەهاندنا سەرخەبوونا کوردستانی و ئستفتائی و یا گو دنیایدا چێنە بووە مڵەتێک سەدەی 93 بێژن ما ئازادی دەوێ ما دەولەتێک سەربخوا دەوێ و حەقێ مامۆستا دەتگوت ناخۆدەت گۆک و پێشمەرگە و کوردان ئەفسانە داعشێ تێک شکاندن حتاوەکە نەها پشتی 7 ساڵان دەرباسبوونە کریزا سووریە و بە پەیدابوونان گۆتێکشوونە ڕەوشە ڕۆژهەڵاتە ناوێن بتەنێ کورد پاڵەوانێ شەڕێ داعشیە چ دەستکەفتێ دن لە جەمووی هەنەداک و ئەم بێژن بەڵگەنامەیەکان گۆ پەیمانێک ژێرە هات بێدان داک و دەستکەفتنە بێتر بدەست بخێ کەکۆ ئەv گوهدانە دەولەتێن هێزێن ناودەولەتی پشتگیریە کورداد ڕاگەهاندنێ و چوون و هاتنێ و گەلک مەسائلێ دیدا کردن ji بۆ وێ بەرەوانیا وا پێشمەرگاوی فەضڵە وا پێشمەرگاوی بڕاستی هێزێن ناودەولەتی مەساڵحەی خۆ دەگەرن دەرەجایەکێ دیرۆکە دنیای هەمیەدا تش جەنگا جیهانیە یەکێ یا دوێ دەرباس بێ و حتانا مەساڵحێوار سەر هەر تشتیرانە لێ ئەم کورجی ئەگەر ئەم یەکبان ئەمە پیلانên دەولەتên دەسەڵاتی کوردستانی قبول نەکرد بەر سەر هەر ئەمەی گرنگیک دابا وا بەرەوانی و وا خوێنا شەهیدێ پێشمەرگەی مە یێگو دبەر شەرێ ترۆرێ داهاتی مە نەختێ وا وێ خوێنێ مە ئازادیا کوردستانی ئانی با لێ ئەv ڕێکبەری و ئەv پیلان و ئەv بەرمبەریا کورد و خۆبخوا هەنێکی هێزێن کوردی ئەشکەرە لەشکری ڕژێمن دەسەڵاتن بەر چاوێ دنیای هەمیێ ئەv دهێلێگ و هێزێن ناودەولەتیژی خۆرانێ بتر مەساڵحەی خۆ بنێرن یعنی رەخمن پەیمانە هەولێرە یەک و دوێ دەرباس بێ پەیمانە دهۆکێ ئەگەر چۆبا سەری ڕەوشە کوردستانە سووریا و کوردستانە عێراقیژی وێ نەئەبە باشە مامۆستا عومەر لە گۆری تەبایەک و شرۆڤەکارێن سیاسی دەبێژن سەدەمە یەکێک و کورد نەبووە هەژمارێک ئەمەزن دە استراتیژیەن وڵاتن زلهێزدا نەیەکبوونە کوردانە وەکەتەژیدا خویاکردن تو گازن وڵاتن زلهێز وڵاتێن داگیرکردن کوردستانە نایەکردنش بەر کورد بخوا پرۆژێنوان بەروڤژی هەبن لە دژی هەف کار دکن مادام کار و خەبات ئەگەر کورد نکار بێ خۆڕێک بخێ و یەکبوونێکە دروست بکێ خەباتێش بۆی چ بکێ کارش بۆی چ بکێ
بله دناف کردا دا نه همی پارتیین آوا بوینج بو خدمتا گله کرد و کردستانیه یعنی اف حقیقت راستی که وی امزانه بن دناف کردا دا دسپیک دا دو استراتیجی هنه دناف کردا دا کردستانی عام استراتیجیک دوزا گریده شورش برزانی بردوام لپای هف و شورش کردستانی لپای هف گریده بريبازا برزانية نمر ياغو دوزا بروجا نتوي علاقات جو خدمتا قال كرد بهذه ناف دولتي را علاقات تكتيكي بهرجمن دسلاتي كردستان شو سينوري واب هفانا مثلا سوريا اگر چونو هاتنك اگر مثلا عراق ديتنك يا ايران يعني تركيا ل علاقات خوي استراتيجي اوروبيا و سريوادا امريكانوا اف استراتيجيك خدمتا برجمنديه قال كرد افيت خست همو قال كرد سر بريار كي بنجبو ايرو روج في فرصه في برافانيا جو كرد برافانيا جهاني حميت كن استغلال بكن ودسر خبونا كردستان دا دولت حمي اريبكن وجما في رواي قال كرد بي وشوباسري لي استراتيجيك تنشت ويدا شكمن حتى نهار رجيمن دسرات شكليه متمثله يكتين اجتماعي وباكاكي اف هردو وطبعا دوفالان كيوال سوريا يكتين اجتماعي دوفالان كي احزاب بيفا غريداي سوريا هنا باكاكيجي دوفالان كي ايرو سوريا رجيميرا كردستان سوريا حميه فالا دكن حياتها سياسي واشكال ديفيجن ام كي قلت يا ام دوله كردي خوازن يعني ام بروجيك نتوي كردي خوازن ام شخوران مصطلحي امه ديمقراطيه او خا امه ديمقراطيه حميه قبل كل امه الكرديه قبولناك اف هردو استراتيجي كمانت استراتيجيات يكتين اجتماعي علاقات استراتيجي رجيم ايران كفنن الشامي بايتخت شامل بايتخت سوريا الشامي هاتيارا غاندن خدمتا رژیم دسالات که جحش که شیست و ششات شکرن و 16 اکتبر جی او پیمان خوان نه کرن و يعني اف هردو استراتيجي طنشت هفن باشا شكرت بله هذا بمسار روشا كردستان سوريا داوين لدوانا امريكيه جيمس جيفري بوشان دي تيبت امريكا جوي سوريا قوتي دا قوت بيستا كرد بشداريه دا بروسيا سياسيه سوريا دبكن ددمان هذا تشج كردان تي خوستن الين كردين روجابا كردستان داكو خلغوري و استراتيجيتا نويا امريكا كو نخشريا سوريا تدانيه تدا خبو گنجنه چجوات خوستن كاكو مسألة سوريا كردستان سوريا جريدايا بروشة سوري قشتيفا يعني سوريا هرجار أدوجم إيرو نموذج الدولة الفاشلة حمو هيزن وترورن دنياي إيرو شخرا قاچاقچي دكن سرخوينا سوريا دولات سوريا دا أرضا سوريا دا ونخاصم العفريني از هرجار عفريني تينم نمونا جبر كريار شيبوي العفريني نشان دي قو نهيزي دنياي حمي وما فهم ريخستني ما فين مروفة حمي انتهاكات يقول عفريني شيد بالبرشاب ناقرن جبر وقت البرشاب ناقرن حمي انتهاكات وخرابونا دجي كردات يكرن كردستان سوريا دا حمي البرشاب ناقرن ليه نخشريا كوتا تكرم كري كوتي نخشري نرينا مداني او بيمان نابرا امريكان و سوريا دا شو دروسا دا او هر نسري دوا پیمانا دا تركيا درباس كرن جرجيم كنت امتحان كده فيتش جرجيم را قوتن فيتش ايران را بيجي فكشا ورجيم سوريا بشار اسد نكار بيجي رجيم ايران فكشا تركيا تخوازه هيجي درباسي شرق فرات جيب يعني قناغا كي قال كي زحمه ليه يا كردا يا مهم يعني يا جو هيفي ووريته دا فايدا بين وقتها كرد شاندا كي سرخوا انجمن اجتماعي انه حاضر بن دجواتن تشيد بن جدرفاي جبو تشارا سوريا روشا سوري ومساله كردي او جهه هيفيا كي قال كي مظن بي ما دقوت
انه وي انجمن كاربه استعانه بكوادر قانوني وشخصيات كردي يعني يه تجرشتي بكي جو في هيئاها خرط بكن طنشت ويداني بياديجي بشتي فشل خل عفريني والحميدة لا وتفج فاكر ياري خبر دي مبادرة أول بكي فاقرتين تفقرا سياسي كردي بسري وادا قرتي أنجمان اجتماعي كردي وبداكاسي وبردن زنداني خو وبادركي بكي قو تفلي في هيئاها ببي شبر بريارة على سركنا مثلا كل النافذة دولتية باشا قالك سپاس جبوی شروبکار سیاسی عمر اسماعیل کودری اسکیب لقل من بو قالك سپاس ما مستا به هلکفتا سالوگر حفتان یا شهید بونا مشعل تموش شپیلا پیشروجا کردی لسوریه بخواندنک بالاف کرد ده بخواندنک گشتی ده دسته شوپاندنو اما هنگی شپیلا پیشروجا کردی لهرما کردستان گود کو او حفتمین سالوگر شهید مشعل تمو روجا یکشمه هفته به مهد مجمر هفته باره لهولا کاپیتول یا هولیر وجینه شاندر تایبەتی سەرۆکە رووسیا ڕاگەاند کە ئۆپۆزیسیۆنە سووریا و ڕژێمە ئەسەد ناوێن نونەرێن خۆش بۆی کۆمیتە دەستوری پێشکەشکردنە و تەنێ نونەرێن جڤاکا سڤیلمانە میخائیل بۆگدانۆڤ جێگرێ وەزیرە دەربێ رووسیا و شاندەرێ تایبەتی سەرۆکە رووسیا ڕاگەاند کە هەوڵێن دروستکردنە کۆمیتە دەستوریە سووریا چالاکن و هەر یەکژێ ئۆپۆزیسیۆنە سووریا و ڕژێمە ئەسەد نونەرێن خۆش بۆی کۆمیتە دەستوری پێشکەشکردنە و تەنێ نونەرێن جڤاکا سڤیلمانە بۆگدانۆڤ دا هەمان دەمێدا ئاشکارە کرد و مەرەماوانژێ ڕێککەوتنە ئەدلبێ لەگەڵ تورکیە تێکبڕنا بنگەها تیرۆرەیە لە سووریێ وەزیرە دەربێ تورکیا هۆشیاریە دێژە تێکبڕنا کۆمیتە دەستوریە سووریا و دەبێژێ هێویە هەری داویە لە پێشیە سووریێ مەولود چاوی شۆغڵۆ وەزیرە دەربێ تورکیا ڕاگەاند و سەرکەوتنە کۆمیتە دەستوریە سووریێ دەرفەت و هێویە هەری داویە ژێ سووریێرەک و چارەسەریە سیاسی لە سووری دەست پێ بکێ هۆشیاریدا ژێ تێکبڕنا کۆمیتە دەستوریەک و هەوڵێن دروستکردناوێ تێنەکردن و بریارە تا داویە بێ مهێ کۆمیتە دەستوری وەرێ ئەنجامدان دەبن سەرپەرشتیە تورکیە و رووسیادا سەرۆکوەزیرە سلۆڤاکیا ڕاگەاند و حکوومەتاوی دەکارێ سێویە سووریێژە تەبایە مەلیۆن سێویان وەربگرێ پیتەر پێلگرینی سەرۆکوەزیرە سلۆڤاکیا ڕاگەاند و حکوومەتە وڵاتیوی دکارێ سێ سێویە سووری لە بنگەهێن وەرگرتنە سێویان بە حاوێنێ و سەربارکرد و ئەو هەژمار وێ نکارێ باندۆرێ لە سەرچاند و ئابووریە سلۆڤاکیا دروست بکێ جاری خۆ بەڕێخستنانەتەوێن یەگرتی یونیسێف ڕاگەاند و هەژمارە سێویان سووریێ کو دایک و باوێخوا یان دایکیان باوێژە دەستدانە گەشتیە مەلیۆن زارۆکێک بووەیەکێ ڕێژە دەه سەدەی زارۆکێن سووریە سێوینە تۆرە سووریا مافێ مرۆڤان هەژمارە تیرۆریستێن ڕژێمە سووریە بە بەرمیلێن تەقینەر لەسەر باژار و باژارۆکێن سووریە ئەشکەرە کرد و داخوازژە ڕژێمە سووریە کرد کوڤان ئێریشان ڕاوەستینن تۆرە سووریا مافێ مرۆڤان راپۆردا خۆیان مەهانەدا ئەشکەرە کرد گۆ ژە سیە ئەیلونا 2015 حتا نها رژیما سووری دەردۆرە 26577 بەرمیلێن تەقینەر بسەر باژار و باژارۆکن سووریدا ئاوێتنە دراپۆرتا تۆرا سووریدا هاتیە کۆ دە ئەیلونا بوریدا چەکدارên رژیما رووسی بەرمیلên تەقینەر لە دژی سڤیلان لە باکوورê Sûriyê بکارانین bi taybetî li gundê Elhibî li gundewarê Idlibê de di Eylûna Borî de her li gorî raportê ku rejima Sûrî derdora 3601 bermîl ji destpêka 2018 ve avêtiye ku bara mezin di heyva Nîsanê de bû û diyar kir ku di Eylûna Borî de nêzîkî 98 bermîlên teqîner hatine avêtin di encam de sivîl hatine kuştin her wiha ziyan gehiştiye navenda tenduristî راپورتا نابوری تکس کرد که رژیم سوری بریار انجمن اولهی نافدولتی هجمار 21 39 و 22 54 من پیکرن و برمیل تقینر بکار آنین به شیوه کی برفره که به یکی یاسای نافدولتی و یه مافی مروبانجی من پیکرن هر وها راپورت دا خویا کرن که ایریشا به برمیل تقینر ولاتین سیویل
کرنا آرمان هر وها زیان گهاند ناوندین سیویل ین تندرستی و ین کو تینه بکارانین جبو کاروبارین مروایتی تورا سوریا مافی مروان داخوازا راوستاندنا بکارانین برمیلین تقینر لدجی سیویلان کرد هر وها بانگا قربو کرنا قربانی و کسو کارن وان لگور کارن رژیمه پزیشکا که عرخستنا پزیشکن بیسنور لگراوا لیسبوسی یا یونانی راگان کو ریجه که مازن جه کوچبرین سوری راستی نخوشین درونی هتنا الیساندرو باربیریو اندامی رخستنا پزیشکین بیسینور دنامه‌یکی ده دیار دکه کو ریجه نخوشین درونی آنگو نفسی دناوا کوچبرین سوری ده لگراوا لیسبوسی یا یونانی گلکی بلند بویه و دبیجه روشا بهتر جنه هزار کوچبرین سوری دما ترسیه ده رخصتنا پزیشکین بیسینور نامه اندام خواه پزیشکی درونی الیساندرو باربیریو بلاف کریته ده دبیجه ده ما 14 سالان جکاریوی یه پزیشکی درونی آنگو نفسی دبشه تندرستیا نفسی ده لباجار تریستی یه ایتالی و پسپور دروشن آورته ین درونی ده هفدم چارەسەرکردنا ڕەوشên نەخۆشیên ku rastî madeyên hişbirtên ji bilî qurbaniyên bazirganiya mirovan serbarî pêşkêşkirina çareseriya pizîşkî ji girtiyên di zîndanan taw ji penaber û koçberan re li kampên penaberiyê. Barbîryo dibêje wî di jiyana xwe de hejmara mezin ji nexweşiyên nefsî nedîtiye wekû ku di nava penaberên Sûrî de li grava Lîsbûsya Yûnanî dibîne û serbar dike ku bêhteriya penaberên Sûrî rastî nexweşî û ramanên wekû jiyan ji destdanê û nikarîna xewê û rabûn bi erkê normal wekû xwarin û vexwarin û danûstandin û peywendî li gel dewrober. Pizîşkê rêxistina pizîşkên bêsînor dibêje ji ber ku li kampa Moria ya koçberên Sûrî li grava Lîsbûs ya Yûnanî tevahiya mafê mirovan tên bin pêkirin û ji ber hejmara mezin ji rewşên pizîşkî yên pêwîstî bi pêşkêşkirina çareseriyê ew dikare bêje ku kampa Moria di rewşa hawarçûnê de ye û di rewşeke metirsîdar re derbas dibe û serbar dike ku eger rewş bi wî rengî bimîne di heya ma çend heftiyên bê de wê krîzeke mezin durist bibe di nava koçberên Sûrî de. Kampa Moria ya koçberên Sûrî li grava Lîsbûs ya Yûnanî ye. Taqeta vehewandina wê 3000 kes e û niha bêhtir ji 9000 kes tê de niştecî ye û roj bi roj rewşa wê xirabtir dibe. وزارت درve Fransa got ku balavkirina sîstema S-300 ya dijî balavkiran li Sûriye hojdariya bilindkirinekê di astê şer de û rêgiriya li pêş asûyên çareseriya siyasî ji şer re durist dike. Wezareta derve ya Fransayê got ku balavkirina sîstema S-300 ya dijî balavkirên Sûriye hojdariya bilindkirinekê di astê şer de dide û rêgirî lê pêş ya asûyên çareseriya siyasî ji şer re durist dike. Enis von der Mol got ku Rûsya bi fikara çavdêriya radestkirina Rûsyayê ji karînên berevaniya asmanî yên pêşketî ji bo rejîma Esed dike. Navborî serbar kir ku hevdemî nearamiyê li deverê radestkirina çekekî ji vî corî alîkare dê berdewamiya metirsiya bilindkirina astê şer û egera gihiştina bilhevkirineke siyasî ji bo krîza Sûriyê ji nav dibe. Jê aliyê xwe de Rûsyayê tekez kir ku şanda sîstema mûşekan ji bo berevaniya asmanî ji bo rejîma Esed nerastî tu welata ye. Cêgirê Wezîrê Derveyê Rûsyayê û şandê taybet yê Serokê Rûsyayê ji bo Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiya Mîxaîl Bogdanov dê hevdîtineka rojnamevanî de got ku ew prose tenê ji bo bicihkirina ewlehiyê ye û ne dijî tu welata ye. Bogdanov diyar kir ku ew sîstem tenê ji bo berevaniyê ye û belavkirina wê li wê deverê armanca girintiya ewlehiyê ye ya welatiyan her wiha ya leşkerên belavkirxaneya Hemîmî. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê hûrmendekî Kurd yê welatparêz û navdar ku xizmeta miletê Kurd û folklora doza Kurdî bi merdî kiriye koça dawî kir. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê hunermendekî Kurdî welatparêz û navdar ku xizmeta miletê Kurd û folklor û doza Kurdî bi merdî kiriye koça dawî kir. Riyad Heqî hunermend û kesayetê navdar di huner, folklor, welatparêzî û kurdatiya xwe de roja înê sibehê encama krîza dil de li taxa Qedûrbek ya li navanda bajarê Qamişlo koça dawî kir. Biryara sibeb beşdariyeke berfereh ji heval û dost û welatiyan bi xak were spartin. Riyad Heqî yekemîn hunermend li bajarê Qamişlo û Cizîra Rojavayê Kurdistanê ye ku alava akordyon û orgê dixist û derbasî nava bajêr kir.
ji endamên herîkevne di komanarîn ya huner û folklora Kurdî de di sala 1987 de tevlî refê komanarîn bû ta sala 1991 ji birî ku li her du alavên muzîkê dixist zarokên komanarîn jî fêrî dîlanên Kurdî dikir. Piştevanî û alîkariya gelek hunermendan kiribû ta ku di hunera Kurdî de cihê xwe girtin. Sê albomên wî yê stranan hene xwedanê bandora sereke bû di belavkirina huner û folklora Kurdî de li Qamişlo. Sûdeka mezin li gel hunermendên navdar Mehmûd Ezîz Şakir, Seîd Yusuf, Rahmetiyê Hemedemîn Cemîl û kanîwar Welîd Cemîl dana bajarê xwe û nifşekî Kurd bi temamî ji wan fêr bûn. Her wiha duê demê de beşdarî ahengên gelerî de jî û li gel hunermendên welatparêz û navdar xwedan ji wa razî be ku niha piraniya wan ji nav me bar kirine. Mîna Salah Resûl, Mihemed Çêxo, her wiha hunermend Seîd Gabarî ku tanha berdewama di xizmeta doza Kurdî û huner û folklora Kurdî de kirine û li ser tepa şanoya narîn Qamişlok û welatiyên bajarê Evînê wekû Qamişlokî hez dikin binav bikin, bi deng û awaz û mûzîk û helbestên xwe eşqa welat û Kurdîniyê di dil û ramanên Qamişlokî û Kurdan de li Rojavayê Kurdistanê diçandin hiştine. Hestê Kurdînî şiyar dikirin, ev nifşêzêrîn ku cihê xwe di dilê miletê Kurd û doza Kurdî de hiştin, qet nayên ji bîr kirin wekû bi hezaran xelkên Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê û dost û cîranê wî dibêjin û li ser rûpelên xwe belav kirine. Riyad ji malbateka hunerî û welatparêz e ku birayê wî jî Ridwan Heqî endamekî komanarîn bû, têde stran û awaz jî pêşkêş kirine. Li gorî ku helbestvan û nivîskar Rifat Hacî endamê komanarîn yê berê behsa wî kir, di sala 1992 de helkefta hilbijartina yekem ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê Partiya Demokrata Kurdistanê li bajarê Qamişlo biryar dawê demê ku ahengan li seran serî bajêr li dar bixe. Duê demê de Heqî li gel hunermend Nesreddîn Hesan ku ew jî endamê narîn bû û nihal Almanyayê li hemû taxên Qamişlo yek bi yek her şev li gel hejmarek hunermendên din jî aheng li dar dixistin. Stranên netewî û navê Serok Barzanî li asîmanên Qamişloka Evînê belav dikirin. Keyf û xweşî di dilê Kurdan de diçandin û geş dikirin. Riyad Heqî bavê Aras ji dayîkbûyê sala 1961 li taxa Qedurbakiya Qamişlo birayê çar birayan e, ew jî Ridwan, Îsam, Beşar û Ciwan Heqî ne. Bi barkirina Riyad Heqî yek stûnên hunerê li bajarê Evînê û Cizîrê û Rojavayê Kurdistanê bi giştî hate xwar. Ew stêrka geş berev asîmanan veçû ji vê cîhanê bar kir lê bi kar û xebat û berhemên xwe di dilê her kesî ku wî nas kiriye û di dilê miletê Kurd de dê saq bimîne. Berê be dawê hatine dubare ser nûça. Li bajarê Amûdê peyedê deh roj mola dane xwedanê dukanan de ku li şaredariya Amûdê eser be peyde ve vegirin û perê ruxseta vekirinê bidin. Şerovekarê siyasî Menal Hisko dibêje serbest berdana xebatkarên Kurd nakeve berjewendiya Êran û rejêma Esed û Qandîl de. Dilêdwaneke taybet de ji bo arkê Farûq Hac Mustefa ragihand heta Kurd bibe hejmareke mezin di stratîjiyeta welatên Zilhêz de pêwîst e asûyên berjewendiyên welatên Zilhêz ji asûyên berjewendiyên Kurdan nêzik bin. Erşad bin.